حي على الفلاح.
الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصحبه أجمعين، وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين العاملين، خصوصا أبانا وأبونا ولكل صالحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا
يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا
باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامك الله على ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تبارك. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 13 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan 13 Maret 2025 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA yang akan menyampaikan ceramah agama dengan pembahasan Syahrul Quran. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jamaah, bagi yang belum niat itikaf, silahkan untuk meniatkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silahkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil masyhur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusur. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat. Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para guru-guru yang Allah Subhanahu wa taala jaga dan insyaallah Allah jadikan usia mereka usia yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu, nama dari bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, ada banyak. Kita sering dengar Syahrul Ijabah, kita sering mendengar dengan Syahrul Ibadah, kita juga sering mendengar nama dari Syahrul Ramadan itu dengan Syahrul Quran. Tapi kita tidak pernah dengar Syahrul Ramadan itu Syahrul Gunawan. Ada yang pernah dengar? Okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan Ramadan. Berkali-kali aku ingatkan, Ramadan itu salah satu bulan yang mulia. Ya, salah satu bulan yang mulia. Mungkin bukan salah satu Bapak Ibu sekalian, satu-satunya. Kenapa? Cirinya sesuatu yang mulia itu punya nama banyak. Syahrul Ramadan punya nama banyak. Syahrul Ijabah, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, ya kan? Syahrul Qiyam. Banyak. Dia mempunyai, pada saat sesuatu itu mempunyai nama banyak, artinya mempunyai waktu untuk kita beribadah juga banyak. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita berada saat ini
di bulan yang mulia. Ya. Siapa yang memuliakan bulan yang mulia, maka akan dimuliakan oleh yang maha mulia. Sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan bulan yang mulia ini, Allah yang maha mulia akan campakkan dia. Ya. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Tadi Ramadan, nama lainnya adalah Syahrul Ibadah. Bulan di mana pada bulan Ramadan ini kita banyak melakukan ibadah. Ya, sampai-sampai hadis yang dhaif jiddan. Ya, ini istilah, kalau istilahnya dalam takhrij hadis Bapak Ibu sekalian, kalau tasdidnya itu sampai-sampai diteken nian, kan bahasa Arab ini Pak, dhaif. Dhaif. Ya, tapi kalau dhaif tasdidnya barangkali 5 iko atau 10 iko, itu sudah mendekatin maudhu, palsu. Sampai-sampai Pak, ya. Oleh karena itu barangkali ini hari viral kan di handphone, kayak mana Ustadz Hadi Hidayat menunjuk tahu bahwa hadis itu hadis palsu. Bahkan dalam kitab hadis palsu baik, hadis itu tidak terdaftar. Ini hebatnya hadis itu Pak. Ya. Hadis apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Sehingga sampai ini hari Bapak Ibu sekalian, kita sering berdalil. Dijadikan habis subuh tidur gitu. Padahal itu bertentangan Pak. Ya. Tidur habis subuh itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi dan hadisnya sahih. Ya. Tidur di bulan puasa kita berdalil ibadah daripada ngomongin wong, daripada nyingok yang macam-macam, daripada denger yang macam-macam. Pak, itu kalau kita jawab, kalau daripada denger macam-macam, maka denger yang tidak macam-macam baik. Apa itu? Ceramah. Atau denger yang semacam baik. Apa itu? Wong maca Quran. Daripada dak do tidur, nyingok yang macam-macam. Bapak Ibu sekalian, kita nyingok yang semacam baik, Pak. Ya. Nyingok yang semacam baik, tak usah nyingok yang macam-macam. Pasti salah Pak, nyingok yang macam-macam tu. Ya. Kenapa? Karena kepala kita ini itu salah Pak. Nyingok macam-macam no. Nyingok ini, nyingok itu, nyingok ini, nyingok itu. Nyingok semacam baik, Pak. Nyingok semacam baik. Inilah salah satu manfaat. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah. Naumus shaim ibadah. Wah Pak, sampai ini hari itu dijadikan dalil Pak. Bahkan dalil itu dikuatkan oleh wong yang males-males itu. Tidur dia ngelingkel. Kita ngomong bangun, aduh ibadah. Uji kita dari mana ibadahnya? Ini Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya, Masjid Agung memediasi. Coba jingok Bapak Ibu sekalian, subuh bulan Ramadan ada namanya kajian subuh. Kaget zohor ada, asar ada, jelang buka puasa ada, sholat tarawih. Dimediasi artinya apa dia? Kita dijadikan oleh Masjid Agung ini sebagai sebuah masjid. Itu dilemahkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ya, sampai-sampai asi baik menjelang Ramadan itu dibersihkan. Ya, untung aku pakai jaket Bapak Ibu sekalian. Karena apa dia? Waktu aku ngisi sebelum asar itu, ya Allah dinginian jago. Ya, ya. Makanya barangkali donatur yang galak muat-muatkan baju jemaah, ya, yang galak muat-muatkan baju jemaah, kage buatkan juga jemaah itu model caku nih lah, nak. Ya model cak ini. Ya. Nah, cuman telah masuk kena aku siko, kagumkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan Syahrul Ibadah. Kita tingkatkan nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melemah Bapak Ibu sekalian. Kita tingkatkan seluruh aktivitas kita. Ya, sekali lagi, baca Quran itu salah satu ibadah yang disunahkan, yang paling demen
di bulan Ramadan. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, maca Quran itu termasuk salah satu ibadah di bulan Ramadan ini. Salah satu ibadah. Di Masjid Agung kan setiap sudah zuhur jam 2 kalau salah ya, itu ada yang ngaji kori-kori ya. Aku nanyo, aku siapa? Si A sudah meninggal, si A sudah sakit-sakitan, siapa yang neruskannya? Si B, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu sekalian, cak mano dengan wong yang ndak bisa ngaji, Pak. Ini aku ngejuk tahu hebatnya Al-Qur'an. Hebatnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, wong yang maconyo dapat pahala. Wong yang dengernya juga dapat pahala. Bahkan wong yang dak kate aktivitas, dia nyiapkan Pak lehalnya itu nah, disiapkan cuma nyiapkan be. Habis itu dia ngeringkeskannya lagi, ngerapikannya lagi, dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Oleh karena itu ibadah yang disunnahkan. Dalam hadis itu surga mencintai, merindukan 4 orang. Salah satu di antaranya di bulan Ramadan ini talil Quran, yang galak maco Quran, yang galak maco Quran. Jadi baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Aku teringat ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, almarhum Kiai Nawawi Denci Al-Hafidh, ya. Ini etika beliau Pak, etika beliau yang aku ningok dewe. Pertama, beliau Bapak Ibu sekalian hafizul Quran, hafal Al-Quran. Biasa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan galak hadir majelis tahlilan, ya kan? Biasa kalau majelis tahlilan itu dibagikan buku Yasin. Ada banyak jemaah ini Bapak Ibu sekalian dibagikan buku Yasin, ditolaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dimbeknya Pak. Ya, kapal kenya baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku ningok dengan mata dewe. Cak mano almarhum Kiai Nawawi Denci, hafizul Quran, yang hafal Al-Quran. Ya. Itu waktu dibagikan kitab Yasin, Pak, dimbeknya Pak, dimbeknya. Waktu maco Yasin, Bapak Ibu sekalian, beliau hafizul Quran, Pak Bu, dibukanya Pak, buku Yasin itu sikok-sikok, maco nian, ujingo perhatikan, malu hati Pak aku laju, ya dah, ujung-ujungnya kitab Yasin yang tadi aku kantongin tadi, ingat almarhum maco Yasin dibukanya, aku buka juga Pak, malu aku, ya Allah. Barangkali jemaah di sini dah itu, dah itu. Cuman yang cak itu tolong kita beradab sebagaimana wong yang memberikan posisi, memuliakan Al-Quran. Padahal maaf ribu maaf, aku tekankan lagi, beliau hafizul Quran. Ya, beliau buka ini Yasin, beliau baca Pak. Dan aku pernah dengar beliau menunjuk tausiah, ya, ngingetkan, nasihatin anak muridnya. Apa itu? Ya, paling indah kalau kita baca Quran, sekali-sekali buka Al-Quran itu Pak. Nah, maksudnya itu Yasin itu kita buka. Kenapa? Biar kita bisa nyingo. Mungkin hafalan kita ini ada yang salah pada saat kita buka. Oh, berarti salah. Ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita yang tidak bisa baca Yasin. Jujur Bapak Ibu sekalian, aku termasuk wong yang kalau baca Yasin, ya, hafal Pak. Hafal waktu kami. Ya, aku Pak, aku. Ya, aku Bapak Ibu idah, ya. Itu waktu baca Yasin wal Qur'anil Hakim, hafal Pak, hafal. Ya. Cuman kalau dewean dulu Masjid Agung, dulu zaman dulu nih, zaman bingen, bukan lagi zaman dulu, zaman bingen nih.
ya, itu ada musabaqah hafalan Yasin dulu. Ya. Sehingga apa dia yang melok musabaqah hafalan Yasin itu kalau diinjak Yasin imbeknya Pak. Imbeknya dibukanya. Kenapa dia kaget nak musabaqah? Dia ngulangin hafalannya. Mak ini lagi dak katik lagi Pak musabaqah hafalan Yasin. Sehingga kalau dibagikan kitab Yasin itu tadi dak do dimbeknya atau sudah dimbeknya duduk kenya baik apa kenya. Ini Bapak Ibu sekalian. Padahal Allahu Akbar, ya. Almarhum hafal Al-Quran, waya-waya kitab Yasin Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya untuk beliau itu menjembai Bapak Ibu sekalian, tapi beliau menunjuk contoh, ngingetkan dengan kita-kita yang dah hafal Quran ini Bapak Bu, untuk memuliakan Al-Quran. Walaupun kitab Yasin, Yasin bagian daripada surah Al-Quran. Mbek Pak, mbek dan baca. Pada saat mato kita maco, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu maco Quran, maco Al-Quran itu. Aku ngingetkan, kalau kita maco Al-Quran, sekarang ini kan bulan Ramadan, ya. Tadi aku nunjuk tahu ibadah yang paling didemenin itu adalah tahlil Quran. Berapa banyak aku sering ingatkan mahasiswa aku Bapak Ibu sekalian, itu kalau maca Quran dalam hati Pak. Ya, ini Al-Quran, maca Quran dalam hati. Tidak kedengaran suaranya. Ya. Jujur Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu maca Al-Quran dalam hati, ya, sehari bahkan sedudukan itu bisa 2 juz. Kenapa? Karena dak kate perasaan salahnya. Maca dalam hati Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita disuruh maca Quran tartila? Artinya apa dia? Lapaskan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarkan suara kita. Ya. Agar kita tahu benar tidak bacaan kita. Kalau kita maca Al-Quran, ya, dalam hati, benar itulah Pak, benar itulah, dan cepat itulah, khotamnya juga cepat, khotamnya cepat. Keluarkan Pak, walaupun misalnya rami-rami atau duduk dewe-dewe, keluarkan walaupun kecil suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada suaranya. Jangan kita maca Al-Quran dalam hati dan tidak bersuara. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nak jengok dulu jamnya berapa. Nah dengar lagi. Aku ada surat cinta ini. Al-Mukarram Kiai Habib Ustadz mohon maaf, waktu ceramah subuh berakhir. Nah habis lah ini waktu. Pak Bu, Al-Quran aku pengen ngenjuk tahu, Ramadan itu Sahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Tadi aku ngenjuk tahu kemuliaan Al-Quran. Ada wong yang ada riwayat yang nyeritakan tentang wong yang ndak bisa maca Al-Quran. Ya. Ternyata waktu dia meninggal, kuburannya terang Pak. Kuburannya terang. Ya. Dalam salah satu riwayat, ini kisah sufi Pak. Ya. Aku kalau ngenjuk tahu riwayat bukan artinya riwayat hadis. Ya, bisa jadi riwayat sufi. Jadi suatu malam ada orang yang lewat melintasin perkuburan Pak. Perkuburan. Dia waktu ini ngelewatin kuburan itu, dia memperhatikan dan dia nyaksikan ada satu kuburan yang terang benderang. Ya. Keluar dari kuburan itu cahaya terang. Seakan-akan wong dalam kuburan itu nyenterin bintang. Tahu kan? Terang benderang Bapak Ibu sekalian. Sehingga wong ini penasaran. Dalam kondisi ketakutan dan penasaran, wong ini datangin kuburan itu. Ya, kenapa ketakutan? Kuburan. Ya, kan zaman main hari kan banyak wong takut dengan kuburan. Ya, zaman main hari. Sama sih, zaman dulu cek itu juga. Wong takut dengan kuburan, tapi sudah terima ini hari, ya, kuburan takut dengan wong. Yo,
Dulu zaman dulu Bapak Ibu sekalian, kita yang takut dengan kuburan. Kita yang takut dengan kuburan. Berjalan ke kuburan ketakutan. Ini hari kuburan takut dengan kita. Kenapa? Yo dimeterin. Datang bukan untuk ziarah. Kalau dulu kita ziarah datang. Zaman ini hari, datang ke kuburan bawa meteran, Pak. Tak tahunya dimeterinya tak kuburan itu apa dia nak dijual tanahnya. Apa dak kuburan ini hari lagi takut dengan uang. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi takut dia datang Pak karena penasaran. Apa sih kuburan itu terang benderang. Pas dia datang ke situ, keterangan terangnya cahaya itu membuat dia silo Pak. Membuat dia silo, akhirnya dia tidak tahu ini kuburan siapa. Maka Bapak Ibu sekalian, wong itu berinisiatif mencari potongan dahan kayu, dahan. Ngapa untuk apa? Ditancap kenyo untuk tanda besok pagi dia nak ngulangi lagi. Karena dia dah tahu kuburan siapa ini. Dan dia heran, kenapa kuburan ini memancarkan cahaya yang sangat terang. Balik Bapak Ibu sekalian, setelah subuh, dia mendatangi lagi kuburan itu. Dicarinya Pak. Pas dicarinya dia yakin inilah kuburan semalam yang bercahaya. Apa itu tandanya? Dia nyingo ada tancepan batang ranting yang dia patahkan. Dibacanya batu nisan Fulan bin Fulan. Ditelusurinya ini adalah suami dari Ibu Fulana binti Fulana. Dia kenal Bapak Ibu sekalian, maka dia datangin Fulana binti Fulana. Ibu, aku nak nanyo Ibu. Benar dah Fulan bin Fulan ini suami Ibu? Dijawabnya iya. Samping Ibu tuh ada anaknya Pak. Iya katanya. Benar Bu, benar. Bu, pertanyaan kedua Ibu. Tolong Ibu njuk tahu aku. Apa dia amal terbaik laki Ibu selama hidup? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, karena ditanya, Ibu itu balik nanya lagi. Pak, Bapak nanya terus. Sekarang aku yang nanya dengan Bapak. Ngapa Bapak laju bertanya apa amal laki aku? Bu, terus terang Bu. Semalam aku nyaksikan dan aku nyingok kuburan laki Ibu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Aku akhirnya pengen bertanya, apa amal terbaik laki Ibu? Bini laki yang meninggal ini tadi bingung. Karena lakinya ini tidak kati amal terbaik. Tak mana dak kati amal terbaik. Jangankan semayang Pak. Maco Quran be lagi tidak bisa. Maco Al-Quran tidak bisa Pak. Cuman tahu siko, huruf alif tegak tercancang itulah yang tahunya. Akhirnya apa dia bingung. Bininya ini. Ditanya terus, dijawabnya. Tidak kati katanya. Selama aku kawin dengan laki aku itu, tak pernah aku nyingok dia misalnya cak sholat malam, tak pernah juga aku nyingok dia ke Masjid Agung sholat subuh, tak pernah katanya. Aku terus terang tak pernah nyingok laki aku itu, kalaupun beribadah itu adalah ibadah terbaik dia, tak pernah. Tidak ditanya lagi, adain Bu katanya. Aku pengen tahu yang menyebabkan cahaya kuburannya terang benderang itu apa. Ditanya terus berkali-kali ditanya, jawabannya tetap tidak kati. Bahkan dia ngomong apa dia? Laki aku itu, Pak katanya, jangankan sholat. Sholat kan maco Quran, katanya. Ada ayat-ayat yang dibaca. Maco Al-Quran baik, dia tidak tahu dan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu dia ngomong cah itu, frustasi. Bapak ini tadi. Nak balik Pak. Waktu nak balik, anak sebelahnya ini, anaknya tadi, anak ibu itu ngomong, Ma,
Mama apa dak ceritakan dengan itu? Kita apa nak katanya? Itu kan nanya apa amal terbaik papa? Walaupun papa kita dak bisa maca Quran, dak pernah terjenguk dia tegak solat. Perasaan aku mama katanya ada kan ada amal terakhir papa. Apa itu nak? Lah, madain mama lupa. Lupa nian atau anaknya. Nian nak, apa dia? Lah mah, ingat dak? Papa menjelang mati 2 bulan atau 60 hari sebelum meninggal. Mama ingat. Oh iya nak. Cuman itu bukan amal nak. Itu kan dia nanya amal. Apa itu? Pak, Bu, bapak itu 2 bulan menjelang meninggal. Karena dia tidak bisa maca Al-Quran, Pak. Karena dia tidak bisa maca Al-Quran, akhirnya Bapak Ibu sekalian, bapak itu meluin Quran, Pak. Setiap kali nak tidur, meluin Quran sampai terbangun. Dan sekali-sekali bininya nyaksikan, nyaksikan bapak itu karena tidak bisa maca Al-Quran, terbangun malam-malam, dia nak solat tahajud, tak bisa. Kenapa? Nak baca ayat-ayat, tak bisa, Pak. Akhirnya apa dia? Duduk, bapak itu karena tertidur, ni tadi terbangun, ya, dibukanya Al-Quran itu. Pas dibukanya Al-Quran, nambah tenangis, Pak, bapak itu. Kenapa? La haula wala. Cak manolah kalau seandainya bapak kita itu maca tulisan bahasa Cina, tulisan kanji itu, ya, disuruh maca. Pak, tenangis darah kita nak macanya. Nah, dak tahunya bapak itu, Bapak Ibu sekalian, wong tua atau laki ibu itu setiap kali nak tidur 60 hari, ya, 2 bulan sebelum dia meninggal, itu meluk Al-Quran. Kalau terbangun, Al-Quran itu dijingoknya, karena dia tak bisa maca Al-Quran, nangis, Pak. Ya. Kata ibu itu, malu nak dinjuk tahu. Jangan apa, Bu, itu adalah amal terbaik papa. Apa buktinya nak? Lah, Bu, mbek Al-Quran. Di mbek Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ternyata Al-Quran yang galak dipeluknya selama 60 hari 2 bulan itu di karena kena tetes banyu matonya, Al-Quran itu kejinguan, Pak, lembab. Kejinguan lembabnya, Pak. Ya. Maka katanya, juk tahu mah. Dipanggil lah wong tadi. Pas dipanggil, Pak, karena bapak nanya amal terbaik. Aku ini diingatkan oleh anak aku. Ya. Apa amal terbaik barangkali itu termasuk amal terbaik laki aku sebelum meninggal, 2 bulan sebelum meninggal. Tiap kali nak tidur selalu meluk Al-Quran. Dan terbangun malam-malam, ya, Al-Quran itu dibukanya. Karena dia tidak bisa maca Al-Quran, dia nangis sejadi-jadinya. Itulah amal terbaik laki aku menurut aku. Pak, Bu, ya, wong tidak bisa maca Al-Quran, bisa membuat kuburannya terang benderang. Wong tidak bisa maca Al-Quran, kuburannya terang benderang. Ya. Jadi amal terbaik malam ini, kalau Bapak Ibu sekalian pengen dapat amal terbaik, tidur malam ini peluk Al-Quran, Pak. Peluk Al-Quran. Ya. Yang tidak bisa ngaji, tunjuk tangan yang tidak bisa ngaji. Dak hati galau-galau. Berarti tidak usah dipeluk Al-Quran karena bisa ngaji galau-galau. Ya. Aku ngingetkan Bapak Ibu sekalian, ya, yang tidak bisa ngaji lagi kuburannya terang benderang. Apalagi yang bisa ngaji. Ini, Pak, Bu, wong tak bisa ngaji, dia tidur meluk Al-Quran. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ada kan jemaah ibu-ibu, ya? Ada jemaah ibu-ibu kan, ya? Nah, Bu, kalau seandainya malam ini laki ibu meluk Quran, ya, saksikan bahwa itu dia mempraktekkan apa yang aku ceramahkan subuh ini. Ya. Cuman itulah Bapak Ibu sekalian. Ya. Berarti kita tinggal hitung undur. 60 hari lagi pidem. Iya kan? Wong itu kan 2 bulan sebelum dia meninggal maco meluk Al-Quran.
Jadi kalau malam ini misalnya ya deh, laki ibu ya tidur di peluknya Al-Quran itu mondok Pak ya, artinya apa dia 60 hari lagi dah sampai lebaran haji, dah sampai lebaran haji ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan luar biasa bagaimana wong yang cinta Al-Quran, wong yang cinta Al-Quran, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, asal muasal pondok pesantren Ahlul Quran almarhum Kiai Nawawi Denci itu dulu tuh ya perkumpulan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, IPA dulu ya, Ikatan Pencinta Al-Quran, di mana Kiai Nawawi Denci dia di situ rombongan-rombongan mereka ya. Akhirnya apa dia? Waktu almarhum Kiai Nawawi Denci mendirikan pesantren di KM 10, maka mereka ngomong, galak nengge ceramah Kiai Nawawi tentang Al-Quran, Kiai namukeun be Ahlul Quran, maka dinamukeun Ahlul Quran. IPA itu masih ada mak ini lagi Bapak Ibu sekalian, wong yang cinta ya. Kalau seandainya Bapak Ibu galak nyingo tadarusan Al-Quran ya, maka orang itu masih ada Pak, wong itu masih ada melok sampai sekarang ya. Artinya apa dia? Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wong yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Maka aku yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu termasuk orang-orang yang juga mencintai Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berkahi majelis kita, dan semoga di subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak-anak kita, mereka yang selalu mencintai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita dan anak kita, keluarga kita dengan pertolongan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وكرامة الفاتحة ومعجزات الفاتحة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضير وأهل النسيان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Sulaiman Muhammad Nur MA yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah kita pada hari ini. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Saya Yusrizal Hamdi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV Palembang Official dan TVRI Sumatera Selatan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.